Itora-inĩ rĩa Mwangaza nja ya tauni ya Isiolo kaunti-inĩ ĩno, aikari nĩ maremetwo nĩ gũkirĩrĩria marakara mao thutha wa gũteta kwa ihinda inene mathondekero barabara ikaya rĩrĩa rĩkoretwo rĩkiunĩrwo ritho nĩ atongoria ao. Teti yao twekuraza na town lakini barabara cietu ni bari gukaura na betu bateta skuru mwacia atwa kaitho tena muikia sibitari atwa tena muikiria sibitari inya pikipiki weterao kurere ithina na kuona mutino otire mwethemere mwaki uri uracinire nyumba ya bamĩrĩ imwe itora-inĩ rĩrĩ na gutiga arũme athatu na nguraro cia mabia. Aikari maugite koro kurari na barabara njega nyumba ĩno iria irabeire yothe nĩngĩrabonokirio nĩ ngari ya kuboria mwaki. Na rĩrĩa twaringĩire zimamoto thimo baturia batu twĩte tũrĩ ya njĩra ĩrĩkũ onda jabo baira ndabaira babu choni njĩra ĩrabotate ĩrabokea nĩo ĩrabokenda bombo tutethia ibara ombere kwea na baya bachereri boria makara onto yonka ya tiere na kinya bau bongo barayire katwa kamatire to ikela mina ru bono saindi sibaigwa cibitari thengia na uguo aikari ya Mwangaza maugite wagi wa ũgitĩri gĩcigo-inĩ gĩkĩ uri iguru na gĩkĩro kinene makiuga ona mikora imagagagia kuona ni moe gukuoya ibinda rinene mangigatengerio ni barabara kuthuka. Baada kuna kijana wetu aliuawa pale wa pikipiki. Baada ya kuuawa polisi waliitwa sababu majambazi walikuwa hapo bado. Baada askari kuitwa walitafuta barabara wakakosa. Kwani watapitia juu ya mawe kama hawa juu ya mitaro. Sisi hatuna security na sababu hatuna barabara. Magikaira thirikari ya Isiolo emathondekere barabara kuona ni kiboto kiao mugite atongoria mamonaga bindi ya ithurano magioka gwitia kura na thutha-inĩ ucio makorano nao. Tukwenda kuria ngabana atiri asa ngabana na bora twamuthure na nkeru twamuikia mongo akiwa yoya na aro twetika murungu na muone wewe ngwa ari iguru utemu ntunge tukwira. Riu aikaria ya marenda gavana wa Isiolo Mohamed Kuti kubingia kiraniro gia kumathondekera barabara kuona ona ni matigetwo na thutha maundu-inĩ mothi wa na mbere. Ngiribotera Inooro TV Jetago Masi wadia wa Muriithi.